Bizim içindeki eğilim üstüne şu bir ayın. Anamda malika var. Baştan aytpaysiz hemen. Baştan aytpamçı mına. Alıp hemen iş pisakta adamlar. 14 kişi. 14 kişi. Tak. Ona Bundan giyiksin lan. Tak perece. Mana. Summa qanchadan? 9000 Bak. Gülay. Men Gülayga ber. Bak. Aybü. Sen de kardeş bu. Lan Rayhan. Çinligül. Oşon keldi. Zulayka. Kengey bala. Balası. Toşna Zulayka'nın balası. Var her zaman. Jirgalava. Ver onu balası. Gel. Gel sen bir al köpek. Kanı gülece. Serge Rahmat. Serge şu yerde korku atkan. Serge. Hani kimisi var ver, balası var mı? On baldar jeş baldar. Vardı öyle maaş komşularda. Aziz Ava. Tamam. Allah razı olsun. Şu yeri üstü yeri üstü korku odası şu dedi. Umsun may kim? Umsun may. Sizin buna 14 oldunuz ha? Hadi onu üçe o ece gelsin. Balas. Ananın cana ece kana. Şimdi gül bana. Öpüyor. Rakacadan koyar mı? Reyhanecem balası beri. Ha bu Endi Kanigül kaldı. Değil o. Kim? Bana aksakal uzman. Biz manşette bariz komşular. Zaman uzakın taramada degan ayırlamadı. O yetten o jol bütüp kalsa oşol ayırma ötөсүтөр. Kuda kalasa. Oşonda ketip adı taramada degan tüşüp çay içip ketsеңiz ham болот. Har үйгө кирип. Анан ошондо айылда элдер ушу бирдер төшөк бу бирдеке үйгө бүтүп калса ушуну 14 бөлүп жакшылыктарга салыңыздар үйдөр бүтүп алып. Өкмөт жардам беребиз, биз дагы карап турбайбыз дагы. Meyli şu Calava şahrın. Gel. Qanday? Calava şahrın Ramazan ayına çok rahmat. Bizi koldap kelgenizlerge biz ayabay konuştuğumuz vardığımızlar kelgenizlere çok işlerge ilgili. Şu Kırgız elimiz vardı. Biz razıyız. Biz koldap kelgen vardı insanlardan iş oldu. Allah razı olsun. Rahmat. Köyümüzde çok başlayındı. Sizlerge rahmat. Şu çegarada yaşap, şu yerdi berbey. Komşu bölgögө. Sizlerge çerek tazim bize karap turbayбыз. Az börөкүнө ороз элек кыжат болуп тамек чегип. Колдон келишинче жардам берген аракет кылабыз. Дагы ода калса Мени бар, жол кабар бар. уюштурабыз дагы. Кошуна айылдарды айыптабыз. Kırgızstanda Raman boş Kırgızstanlıklar vardı. Jet oğlan jardan. Bizde kaldıganыңızдар başınдай рахмат. Анан кийин сиз аксакал кел жанагы биз сүйлөсөңүз жанагы төшөк кадып кеңири ушу материал жагынан жардам. Stroy materyallar Строй материалды эми өкмөт үйдө эле салып беребиз деп атат. Биздин үйдөн башка бүтүк нерселерибиз күйгөндө мисалы. Toylarımızdan küçükler. Toy керек экен. Maşınlarımızda alıp çıkıp Биз азыр кеткен. 25 жыл 30 жыл артка кетип калдык да бул тажиктердин айынан. Биз 30 жылда жыйган нерселерибиз да булар. 30 yıl akap ketti, 30 yılda yaşa, 30 yıl oldu. Şontoy nerseler Даже мукка жап кеткен да, мукка жай. köpeğin içinde Ana gördünüzler üylerdeniz, gördünüzler ha? Dуховкага холодильник şonday bir Бизде дагы кошуна айыл өкмөттөр бар, ошо айыл өкмөттөрдү дагы уюштуруп, бутовой техника, жанагындай идиш аяка, ошого нерселерди апаргыла, төшөктөрдү жетиштүү деген маалымат жеткиз барабыз. Ошол жактан жаштарды чогултуп, ар бир айылдан 10 бала болуп сүйлөшүп бир жума же 10 күн келип жардам берип кетели деп атабыз. Ушундай эме кылып жакын арада ошондой мына Кыргызстан боюнча ушундай эмени акцияны өткөрүп, балдар келсе жардам берсе үй тезирээк туруп эртерээк үйлөрүңүздөрдү бүткөрө аласыздар. Her yerde kaldı hazırcı. Yakalp gelgeniz yok da. Selçuk işine bağlı mektep okuyuculardı. Enillerimiz kaparıp. Tuğandarda jarımı özüz buyakta. Ошо биздин жана Москвада балдарга сиз битте дуа кылып коюң аксакал дуаңыз тийсе. Москвадагы балдарга, Москвада жердештерибиз да акча которду эле. Жаш балдар орустун эшиги балдар бар. Дуа кылың ана мен. Sen söyle ona dua. Söyleyivermez. Эде момин барыңыздарга Орозон күнүндө ушинтип келип отурганыңыздар үчүн рахмат. Дайым иштигилерин берип болсун, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Кыргызым дайым бар болсун, аман болуңуздар. Москвадагылардын жигиттери Baldarımızga rahmat işige iyilik. İşi oğlu versin. Bizge jardam
ay. Yamaçlık olmasın hemen. Yamaçlık. Hiç yaşanızlar yani. Tinchlik amaçlı. Tinch bo'lar. Yaxshi.